Novica Motika rođen je Sarajlija, koji je najveći dio svog života proveo u Zvorniku. Inženjer je arhitekture koju je završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ovaj 20-godišnjak satkan je od više talenata. Kist, platno, projektovanje, rukometna lopta i vjera kao pokretač svega sastavni su dio posebne priče o posebnom momku. Kao mali sam uvijek volio da šaram po zidovima, da crtam, da se zanimam i da tražim sebe u tom domenu i pogledu. To je Božji dar. Bog svakom podari dar. Bitno je samo da taj dar njeguješ, da očuvaš i da radiš na njemu. Pošto slikam već nekih 14-15 godina, odlučio sam se za arhitekturu kako bi spojio lijepo i korisno. Po završetku, kad pokrenem, mogao bih studije da kažem u 3 riječi. Položio prijemni, borio sam se i diplomirao sam. Arhitektura je jedna gromada, jedna sloboda kao što je ova ovdje rijeka Drina. Nikad neće stati, svakodnevno se stvara nešto novo. Arhitektura je jedan veliki izazov koji te privlači, isto tako jedna velika obaveza prema građevini koja zahtijeva veliko strahopoštovanje i prelazak samom projektu i realizaciji projekta. Negdje oko 2000 kvadrata interijera sam do sada odradio, mnoštvo objekat, upravnih zgrada, tako da zadovoljan sam do sada što sam u stvari postigao. Projektovao je u zemljama regiona, ali i u Rusiji. Čovjeku u životu otvore mala vrata i dati se bukvalno minut da prihvatiš ili ne prihvatiš to. Na svu sreću počeo sam i za inostranstvo da polako radim, da sarađujem i nadam se da ću uspjeti da održim to i nastaviti tu poslovnu saradnju. Ikone su mi jedan vid duhovnog nadahnuća, smirenja i pronalaska samog sebe u njima. Ikonopisanje je jedan od najvećih vidova slikarstva, barem za mene, gdje čovjek uz pomoć svoje duše, tijela, oživljava ikone na lipovom drvetu i daje ljudima da se na njima mole. Vjera je pokretač svega. Njegove ikone krase crkve i manastire širom svijeta. Upisao se i u zidine Hilandara. Dobio tu za mene veliku čast i blagoslov od Boga da učestvujem u tom hodočašću i darujem svoju ikonu manastiru Hilandaru i takvoj tvorevini Srpske pravoslavne crkve. Taj osjećaj je jako neopisiv, jer čovjek bukvalno na Svetoj gori spoznaje sebe, spoznaje vjeru i spoznaje ono bez čega ovaj život ne bi imao smisla. Ljubav prema rukometu javila se u 7. osnovnom. Višestruki je prvak Republike Srpske. Svako dijete bi trebalo da se bavi sportom, jer to je ono što održava zdravlje svakog djeteta. Proveo sam jako lijepe trenutke u sportu, gdje smo sa rukometnim klubom Drina osvojili 4 uzastopne titule prvaka Republike Srpske.
sem polja slikarstva, arhitekture, projektovanja, rukometa, sa svojim društvom obično nađem prostora da se opustim i uživam u izlazicima kao i svaka druga mlada osoba uz neku dobru čašu kvalitetnog vina. Ako postavimo ispred sebe cilj i ako stojimo, a ne idemo ka tom cilju, nikad nećemo doći. Ako se potrudimo, pa makar to bilo brdo ili neko blato, ako imamo cilj doći do vrha, mislim da ćemo uspjeti. U potrazi za sopstvenim duhom, za pronalaskom samog sebe, čovjek bježi traživši utjehu i sklonište u drugima i među drugima. Taj put na koji se duša čovjeka odluči, možemo reći da ima svoj početak, ali kraja nema. U nadi da će pronaći svjetlost, izlazak iz tame, nesvjesno gubi temelj, pod sobom ruši se. Rijetki su oni koji ugledaju svjetlost, svoj istinski povratak.